Kalo sitha usikhaya siyesa Namhla inhlakanipho kukhona lengifuna ukukufundisa kona. Lese kulivela kancane nakho. Uyeva Dlala. Ngikufundzise. Setishintshile tikhatsi. Kushintshe nendlela lesikhuluma ngayo. Asengikufundzise inkulumo yayitolo labeyisho lokutsite. Lela muhla songeke usayiva siyikhuluma. Bekwendeka itolo elihlakanipho emajaha langangawe. Akubone ukhula kunye nawo nalangembili kwakho akubone. Bese langembili kunawe abona tintfo tsite nje letenteka kuwe noma letenteka ngawe. Letinhle. Ngalendlela yokuthi lempilo yakho ithi nayishintsha wena Nhlakanipho. Bese sekuba lula nalokuthi emehlo asheshe akubone. Nenhlanhla kungathi ifuna kukusonzelela. Nelidloti ngathi lithanza kukungenela enguleni. Uyathi kusho ukuthini ukuthi idloti lingenele enguleni? Kusho ukuthini? Uvelela into letinhle. Uyangakhona kepha akusiko lokho. Lidloti nalingenela enguleni wena Nhlakanipho kusuke kusho inhlanhla lengavami. Hayi ukuthi uvelela into letinhle kusho ukuthi unenhlanhla lengavami. Inhlanhla le. Mane inkinga yale nhlanhla yakho ukuthi ayikavami kusho ukuthi into lesibusiso lesecelele. Ngube wonke umuntu angafisa ukuthi abusiseke njengawe. Ngalesi sikhathi ukwenze nje ukuthi impilo wena Nhlakanipho sofike esigabeni tsite lapho khona bataba banengi nalabantu besifazane labakubona ulijaha lebangakhona kwakha umuti nawe. Banake ke laba ngembi kwakho banaka lempilo yakho. Kunenkulumo ke labe bese bayikhuluma nababona indvo tsite longayinaki wena. Bathi Nhlakanipho. Uyamnaka indlondvombatane wakasifunza ukuthi usekelela ngasedladleni. Ungivile. Yenhlakanipho uyamnaka indlondvombatane wakakunene noma londvombatane wakamagongo noma londvombatane wakahlatshwako. Kuthi usekelela ngasedladleni. Bekusho ukuthini lokho? Lena bekuyinkulumo labe yithi uyanaka yini ye jaha tsite kokuthi kunanang umuntu wesifazane lesibuka ngazuthi sine awumboni. Kanzi thine singummango siyambona lo muntu. Nalemmangweni wakubo bayambona lo muntu baze babe nako lokufisa ukuthi hawu yelele. Ngabe liyawuvelaphi lijaha leliyawuthatha nangu. Umfati lo. Namathi ke intfombi Nhlakanipho isekelela ngasedladleni kusho ukuthini? Ngalendlela ayitolo. Kusho ukuthi akusiyo lentfombi le hamba ngalendlela lakhanjwa ngayo lamuhla. Lokuthi yona ihlala ibuka wena emehlweni. Igatse kokuthi nguwe lotawu khipha faka sandla ekhikhini. Usite yona. Yona yentani? Yona iphuma luwonke nayenta indvo kulokuphuma luwonke kwayo yenta letindvo ngazuthi ihlala phansi necalculator ikubalele
kuthi ngidamyekela enteni naku ngithi ngabona sowufike la sowushayisile ke la bese ngiyaqhamuka ngingaqhamuki inhlakanipho ngabuda uvayini ngingaqhamuki ngifune kumvetela lizinga lami noma ngifune kumvetela ukuthi mina ngibuya ekhaya lelikanjani ngichamuke ngite ngenhlonipho letawumenta atibute ukuthi lo muntu lona wadale kanjani lo isekelela ngasedladleni kufana nani inhlakanipho ngikube kusele ngumuntu lo lotakuyekela uphile kuthi mhla ka 13 ngabe uyasebenza noma mhla ka 14 akudonsele licinga athi unjani enzimanzi uthi wena ngiyaphila athi usenayo ipetrol kuye emsebentini uthi wena inyanga seyime kabi manje kukabi athi hayi kabi akusho ukuthi ngiyakweya akusho futhi ukuthi nginako bengicela kumane ngikusendele nako emandlana nje lokuncane umane wethe petrol uthi nawe ngivane bantu engabe wena wadale kanjani waphuma kuliphi izulu ngoba sihlale sibuka etulu sithi izulu setulu kanzi wena lendlela longiyo ngathi wabunjwa kunabalabalele elithulini lomhlaba bakubumbela nje mina uthi uthuthuve titititi kwenteke ngimobile money ngiyabekisa ke hlakanipho nawuthi nhla wena bogadze kokuthi kulendlela lombonga ngayo ugadze kokuthi ngoba uyathi singihamba ngokwemotolwana lokuncane ngenteka mhlambe angiphe 500 rand nginte ukhuluma ngayo noma ke ngi300 rand noma ngi200 rand ngitawuncenga bekungeke kufane ukhanze umuntu ukufakele 8000 athi angayifaka bese uyabinza emva kwaloko soya ubhalela akasashaya inyalo athi utawubona nekuthi utakwentani lokunye noma umane ubathengele nasekhaya umshibo yaliva naleli gama umshibo ngilapho khona ke utawubeva nabosisi wakho nabakhuluma nawe bathi enhlakanipho yabana ntombi le isekelela ngasedladleni ngicela ungive kahle ke enhlakanipho angikhulumi ngemuntu lokwenta ngelizinga angikhulumi ngemuntu lokwenta kuthi onke malanga every month nakanemali ente njalo cha ngikhuluma mina ngemuntu lokuhamba kwakhe ngilokwakati nakanyonyobela ligundwane letinyathelo takhe akafuni utititi bese setikuveta umqondo lothi kuwe yini ngathi ungivetela lizinga lakhe noma yini ngathi ungiveta njengemuntu lo ngathi mina ngeswele isekelela ngasedladleni lenkulumo itsini ithi letento takhe lo muntu yenhlakanipho tinake tiveta bufati lobuphelele ngoba na utaptiyekela letento ungatinaki kude umuntu wesifazane lo ngamkhanza lo yawusekelela ngasedladleni njenganawo ngoba kusekelela ngasedladleni kuyinhlanhla lengavama awukangiva kusekelela ngasedladleni komuntu wesifazane kuwe enhlakanipho kuyinhlanhla lengavami leshokuthini leshokokuthi uphenduleke emthandazweni wakho lebekade wawuthandaza sowukhohlwe ukuthi wakwawuthandaza sawuthi nje lethi angisangenelani lisuke lidloti lenteni liveta umuntu otawusekelela ngasedladleni asuke emazulu nangabe umuntu othandazako enteni avete umuntu otawusekelela ngasedladleni umuntu osekelela ngasedladleni ngumuntu lonjani kungabe ngumuntu wesilisa asekelele ngasedladleni kungaba umuntu wesifazana asekelele ngasedladleni usekelela njani umuntu wesilisa ngasedladleni enhlakanipho uyambona umuntu wesilisa lofika akhanze sisi anemntwana sithi lesintu sethu luhlanga loluhle ngilolumemile angisho bese sohamba yokusebenzisa lokho ngoba nini niyahlupha nisi ngiyakufa lokunyese ngikhuluma ngako la bese nihamba niyogiya ngako lengaphandle kanti nisebancane enhlakanipho wena nje lokho kusengikangeni kuwe ngithi lesesingale kwabo 46 ngale laba bangalaba bo 45 kuyale phansi basengafiki lapho ngithi ngale kwabo 46 lesesikhuluma kanjalo luhlanga loluhle ngilolumemile kusho kuthini ukuthi luhlanga loluhle ngilolumemile
kusho ukuthi umbila nawubhacekile kusho ukuthi lo mbila lo uyakutshengisa ukuthi utaba nesibhuluja. Lokubhaceka kusho ukuthi unesibhuluja. Lekusho ukuthini? Lekusho ukuthi utawuvuna lo mbila lo yakusasa, utawusitakala. Bekathini ke Maswati nakathi loluhlanga lolumemile? Bekasho ukuthi ukhona umuntu wesifazana otafuka umkhanze ameme umntwana. Wataliswa lihlanye nje lwamshiya. Umeme lo mntwana nje unaye lapha emfuleni uyawasha. Uthi nangasuka lapho uyahamba uyekhaya umbona selikhuba uya ensimini umeme lo mntwana. Lokukhuthala kwakhe nalenhlonipho yakhe ngiyo labese yenta kokuthi eMaswati athi luhlanga loluhle ngilolumemile. Kusho ukuthini? Luhle loluhlanga lumemile. Ngalamanye amagama lesimilo sakhe lo muntu senta ngingabonana liphutha lalentile leni ngoba lokumema kusho ukuthini? Kusho ukuthi akanaye umuntu lamthethe. Ngoba ngeke uthi lihlanga loluhle ngilolumemile usho umuntu lofaka indandatho. Angeke uthi lihlanga loluhle ngilolumemile usho umuntu lonendvodza. Akwentiwa lokho, liqala lelo. Sithi lihlanga loluhle ngilolumemile sisuke sikhuluma ngabani? Sisuke sikhuluma ngasisi longakenzi, kepha lombonako lokuthi unetithelo tekuba ngumfati loyo. Ingasekelela ngasedladleni ke leyo. Leni angithi uyabona nawe inhlakanipho. Nangiya emfuleni uyawasha. Nangiya sothanyela emabala. Umeme umntwana. Nangiya sengadzene. Nangiya sensimini uyahlakula. Nangiya uyokha emanti. Lo ingasekelela ngasedladleni le. Ingasekelela ngasedladleni. Uyabona ngami nawuthi bophele. Uyasekela nawulima. Uyasekela. Usekela ukuthi tingaphumi la. Athi hambe la tiyele. Uyasekela. Nasithi isekelela ngasedladleni ngisho ukuthini? Sokuthi iqonze lapha la kunempilo khona ngoba lapha edladleni ngilapho khona kunekudla khona lapha edladleni ngilakuphekwa khona. Akusiyo wonke umuntu wesifazane lolidladla. Bakhona labanye. Idladla labo lekuinandosi. Usenandosi. Idladla labo ichicken dust lapha ngaphandle kwasemvasi. Idladla labo iKFC. Kube khona labanye ukhanze ukuthi lokupheka yena kula engadini yakhe futhi noma ungathi akapheke kusuka apheke 3 times a day onke malanga uthi inkinga futhi nani imbekele tinkunje nembekela la kwabuye emabhodo kwabuya konke upheka futhi aniphakele nidle singaceda kudla awashe teacher yena uthi inkinga futhi naloko isekelela ngasedladleni. Lokuthi ke ngithi caphelane enhlakanipho kuthi lihlanga loluhle nasithi lumemile asikhulumi ngani leli sede bantwana. Akusikahle enhlakanipho ungive. Uqhamuka nje sibekwa nje. So uqhamuka nentombi leseyinemntwana wena. Uyangiva yini? Uyangiva kahle. Ubosa ukwente. Ngiyofika mina ekhaya. Ngiyamkhokha esibayeni. Amekeza ngithi akaphume lo yangichabhada enhlakanipho ngeke ngichashade ngihlakanipho mina bengikhuluma naye onke lamalanga lathi igangeni ambathe emajacket yena mina ngive emakhata ngidludlutela ngingenwa na inyumonia ngingena konke athi uyangiva kanti uyangichabhada ungive futhi akusho enhlakanipho ukuthi sithi labo sisi laba nebantwana abathathu. Cha siyabathatha hayi wena ngani kwamina mina nje sigabeni sami bakhona abantu besifazane ngeke ngibathathe noma ngaba mhlekwani noma ngawuna 27 weminyaka nangabe usowashonelwa indvodza wayizilela le ndvodza wahamba ogezwa lapha emfuleni lapha ngeke siswathi sithi cha awumthatha umuntu kanjalo ngeke umthatha umuntu lo kanjalo. Kunebantu labangamthatha lo muntu loyo leni hlonipha sigaba selikhaya lakini uhlonipha sigaba sesibongo sakini ekhaya lakini. Kunebantu labanelungelo lokwenta into kunebantu labede thina nje lasesikhona khona enhlakanipho noma ungaqhamuka nayo seyidele abantwana labathathu angisilokusala ngeke ngifike ngumfati wekucala naso ithatha itele abantwana lababili noma itele umntwana munye ngeke bese ubisa ngesekudla. Ngakuchaza nakucala kusebaleni nje sesingamane sikone noma singasenzana sibuthane phasi nangabe ngimkhanza so unemntwana so wephukile akabuyi ngesekudla uyema nsi ngawuthatha lo taba ngala ngesekudla bese uyabuya kuyena soba wesibili uba ngesencele leni
ngibone lihlangano oluhle lumemile kepha ke uta phela vele sewonakele ngeke bese ufika la khaya sowudala inkosana uyeva inhlakanipo ngicela sichubeke nawe khona leli ngifuna ukuthi sifike sikhulume ngako lempilo la ngifuna khona sihlale phansi sikhulume nganaba abantwana lokhanza ngokuthi make wakhe uhamba ayokwenza naye noma nanga umntwana lo ukhanza ukuthi sisi umthanzile umkhanza anemntwana ngicela kugcizelela kulo ngesiswati lesayitolo bekuthiwa na umkhanza lo muntu uyithenga naleti imbondo dayo phinze futhi bekubuka kokuthi lo mntwana leta naye la uyini ngiko itolo kusakhuluma boba begama bebaye bathi nakafuna kuyokwenza kahle akathathe abantwana ababuyisele ekhaya kubo noma thathe abantwana abayise ekhaya kubo labantwana noma thathe abantwana abayise kudzadze wakhe noma thathe abantwana ababukele esihlobo langaya kuzo angayi nabo bantwana emtini ngoba batafike bamonele le asikulungise ke lokho ke inhlakanipho kungasho ukuthi sikulungisa ukuthi konakala lemuva sikulungisa ukuthi siyachaza ukuthi kuvakale kuthi beyithini lenkulumo labekhulunywa ngilabantu labadzana nabathi akuthathwe labantwana babuyiselwe kubo noma bayise sisi abayise ekhaya kubo abasiyaphuma ke yena kucekelele soya emtini yini sizathu salokho kwakubalekelwa kokuthi labantwana nase baphathekile la noma bangaphatheki asuke lo yise labantwana adonse licingo ashaye la nangathi ungena ngeligama lelithi ngihlola abantu babami nitawuthini kona nani nafike nimkhanza abhake lapha emgwaqweni emile lapha emgwaqweni asuke lapha aphuma afika nkonkothi athi ngidohlola abantu babami nitawuthini kona-ke kusasa nangabe sekwenteka sekufika nasi yasilingo sa-Eva ensimini yasengadini yase-Edeni kufika nasi yasilingo lesafikela umkalothi atawuzaguquka buke emuva nje abesidulisa sawodi udase wena njani wena lohleti naye la sesimfikele lesilingo sani sekuthi loya lomtalisela abantwana soyathi sola soyamtshela futhi nanaye ukuthi ngento aliphutha ngiyabona futhi ngihamba kabi ngicela ungixolele sinyalo ngilungele sister uqalela phansi impilo phuma lapho divorce ubuye la ngoba nabo abantwana thina nawo wena waqala kimi futhi nalokudala buya la ayibone lenkulumo lo muntu uthi yathi vele lo muntu ngacala kuye futhi lo muntu bekangiphethe kahle lo yebo kona nala ngiphatheke kahle kepha labantwana ngibuya nabo basuka le udase wena njani kwakungikwalokho ebese ke kuba khona ke njengoba bebachaza nabo labantu labadzala lemuva la ukhanza khona ukuthi lo munye vele awu kude nala kababeka khona labantwana kubitathaye nabo le itolo nalamuhla bekusho ukuthini lokho bekusho ukuthi sekufuna kube nebudlelwane enhlakanipho kulukhuni ke lokho ngiko sinifundzisa nini lenta emva kwethu inhlakanipho ukuthi kubalekeleni lo akusilula lo enhlani bokunethi into letibuke kati lula na utibuka abantu bahamba lapha bangemakhaphuli kepha na ungangena la emakhaya ufune kuyibuka lenye indlela letinto letilukhuni ngayo utawubona sento lenye lento akusithi belikhuni nako leni ngoba lo make lo setena labantu babakhe la aketi lo muntu nebantu babakhe la ukuthi babili noma bathathu noma munye ude nguye bantu babakhe noma ngumntwana wakhe sengilolo amdalisa lo mntwana kusho silabantu laba beta kimi bathathu ngoba labantu laba labathathu laba banemidlelwane lengeke mina ngize ngifike ngibehlukanise kubo labantu laba labathathu laba banengadi lebahlanganisayo lengayuze ngeke ngibehlukanise kuleyo ngadi leyo bobathathu umntwana ngimake ngibabwa lo mntwana sengiyamthatha mina ngimbeka la uyayiva inkingi kusho ukuthi ngalamanye amagama mina ngilethe abantu labathathu la sekutaba netinkuzi letimbili letibhejelanako la esibayeni le kungimi nabani nananga ngelamdalisa lo mntwana ngoba naye ngale angakaplani esikhathi sekushaya liqingo futhi ngalesi sikhathi la umsukile nje ngiyabona ngene iSMS elicingweni lami ngijethi ngifuna umntwana nami athi lo laceleni kwami uyahlanya
uthi ufuna umntwana wakhe nje lokuphi ngikuphi ke mina enyalo la sengene khona kunayi triangle nayi lento ifake kuyo mina ngilapha etulu mina la ngala ngephasi tibambene tiyalwa la ngephasi ngikhona nami sengifake lapha ekhatsi ngiko ke besisi yayisingishumayele sithini Hlakanipho kweshani kuloku nini kubalekeleni lokho kuyashisa lokhu nine kulendlela lesenenta ngayo tinto Hlakanipho seningathi khanza nile ngapha sesihlahla ngenzambo ulenga lapha sesihlahla bakhanze ukucommit suicide ngani ngathi kuyashisa lokhu akusiye wonke umuntu wesilisa Hlakanipho lokhona kuthatha umuntu lonebantwana noma umuntu lotele ngoba lokho kubita ngesilumbi a high level of maturity 1 kwesibili lokho ngesilumbi kubita ini kubita a high level of intelligence maturity intelligence kanjani Hlakanipho angeke ahlala angashaye lo baba lomntwana ngoba ngumntwana wakhe lo uthi akashaye kuphi futhi vele kushaya kwakhe utawushayela lo bhululu wakho enobhululu wakho wena ufike kuye vele sowunelwati lolubuya le kuloya lamtalisile uyathanza kawuthanzi wena song second best kuye noma ungaba ngibest ngaso sikhathi leso kepha kulesimo lotifake kuso ungi-second best ngoba best wakhe ngibani nginanga labagcine behlukene naye wena soyabuya kenyalo sothi wangi-second best batawukhuluma labantu laba abakhuluma ngale nkinga yalo mntwana ukhumbule emalanga kafanani itolo bebethukana wafuka wamthatha wena kwabangcinywana kusasa bathi abasebabuka indlela ukuthi bayilungisa njani indzaba yemntwana nginteka futhi ngoba tincingo sekwaba tincingo sebakhuluma bahle bakhumbutana nasemva ukuthi nabaqala kubonana kwakwentekeni kube ukhona wena la ngoba nala kuwe Hlakanipho nakafika lo muntu akusho nje ukuthi indaba enahamba etulu ezulwini nine ningiphitha nambe tikwemanti kumnanzi ngeke kube njalo ukhona lo tahle khona kushobe khona kuthiwe hey Peter sewenda njani udase wenda njani bakhona abantu labanyele kathi nakayiva indlela yenyukela Hlakanipho abese ukhumbula emuva seyaqala ingcondo ikhumbula lemuva noma lemuva kwakukubi waphuma vele asabaleka ngalokuthi sekuyenyukela lapha phambili asakhona khona ingcondo imkhumbule lemuva kuthi yathi lemuva lena nyalo nje ngani ngabe seniqedzile agiwisha nyalo ngabe soyakuthatha ukufaka emotweni niyohlala eNandosi buka nangilulaceni kwakho nya ulala ubukele ibhola akaxolisi nekuxolisa wena ngala sokushila lemuva le nyalo lo muntu ngawuyekele ngisho nebhola nyalo uyamkhumbula sibeke kanjani benithi singayishana ukhunjula ingcondo yakhe benithi singayishana nishane bese uyakuthatha kube nyalo nje naloko abukela ibhola ukufakela mkhathisini wetandla takhe uyibuka le bhola uyihlola ngehla kwenhloko yakho uyibuka kancane ula wena udududa wena uyaqolisa yize wathi ukuthi nguwe lo wrong uyambona lele mvala bengikhona khona bengithi noma ngabe ngento eliphutha kube nguye lo loqolisako la kufika kusudati bonele ingcondo yadaleka kanjalo seyimkhumbuta emuva nine ke Hlakanipho udasewenda njani udawukhona inlobo bukhulu lobo ngiko ke lo lokwenta sithi nasinifundzisa Hlakanipho sithi kunatinto itolo bantu bayitolo labe batibuka ngeliso leliqotho bebathi noma bambuka umuntu ayakuto bamdonse ngendlebe bamtshele ukuthi kulukhulu lapha la uyakhona lo hlangano luhlelo limemile lokhu leli kumemile kusasa kungayenda nalempilo yakho uthi khanze sewutibuta kokuthi ngingena njani mina la ngoba kusho ukuthi nalona lo wafika wamtalisa wamshiswa nginako lese ngikubona na kepha ke lokusalako sikhuluma ngendzaba yekusekelela ngasedladleni kubeka namhlakanipho nabantu besilisa baba khona lokhanza ukuthi intento takhe tisekelela ngasedladleni kusisi uyeva inhlakanipho kuyenteka umuntu wesilisa ngetento takhe ukhanza isilentento takhe usekelela ngasedladleni kwenteka kakhulu ngale kulaba besifazane kuyenteka isikhathi khanze isidento umuntu wesilisa tisekelela ngasedladleni kanjani kusho ukuthi umuntu lo wenta into lengavami bakhona lamakhaya singayengani bobabe labafike bathatha bomake banebantwana noma umthathe anemntwana lo mntwana nangakumbute uthi stepfather sakho lesi ukuthatha kusiso ngibabo wami ulanze babo wakhe lo mtala umbute singibani lo athi angimati
leni ngoba lo mntwana ufike lo babe wafike wathanza lo mntwana wamphatha njengemntwana wakhe dendoda lo babe lo tsisekelele edladleni ngaze usho ukuthi tsisekelele esangweni dento letinhle lomunye into lengavambamba inhlakanipho itolo sikhule kuthiwa na umkhanze anemntwana wemfana thatha umntwana wemfana ambuyisele kubo noma ayembeke ekhaya kubo utokhona ke ukuthi ungcono naketa atele umntwana wentombatane la ngoba umntwana wentombatane noma ungamnaka kwani utasina safika ebudzaleni hamba uqala umuntu wakhe lo mfana asumthini afike lo mnyamthanze nalomntwana wakhe wemfana amfundzise lo mntwana wemfana acede esikoleni acede enyuvesi asebenze dento letinhle letisekelela ngasedladleni tisekelela esangweni tilisango lelihle sithini la nhlakanipho sithi lokhu kuveta sento lesihle ngiko itolo bekuyaye kubuke ukuthi uyayibona le ntombi le nhlakanipho ukuthi isekelela ngasedladleni kusho ukuthi wena awuyinaki kanzi le tento tayo abantu bayanaka ukuthi hayibo uyathi le ndlela lento ngayo lo muntu lona uphuma lonke nakenta indvo uyathi likhaya lelikhaya yini ngilokusekelela ngasedladleni akusibo bonke ke bantu labakhona emhlabeni nhlakanipho labakwati kusekelela ngasedladleni akusibo bonke ngiko lomunye utambona le tento takhe tisekelela ngasedladleni ngalokuthi usaqala utawuthi angasima noma ngakuthola lokulaptele ukhweshile umuntu so uyabona sokakutento tanga leso sikhathi lomunye njalo ukhanze ukuthi utibambile le tento takhe akashintshi ngiko ke bese kuthiwa uyayinaka yini ukuthi sisekelela ngasedladleni kusho ukuthini awuyibukusisa ungathathi isikhathi lesithi ngoba batakwemuka sinkwase usothi usise emlonyeni bakhona abantu labayibona kwinto lenhle labadika ukuthi ayiyekelwe batakuthathela usale uphemile ngoba solumbuka uhlahlele emehlweni uyambuka utamfunza kuze kube nini ngoba uyambona kusento takhe tisekelela ngasedladleni ngabe uyamthatha ngoba sokulele ukuthi yena angakhona ukukubambisa empilweni lokusekelela ngasedladleni kusho inhlakanipho kusho ukukhona ukukubambisa ngiyabonga sakhathi Nkosi lolu thitha ukhini emsakadweni sakhathi Nkosi amtabathuli emsakadweni sakhathi Nkosi amtabathuli enkabisweni sakhathi Nkosi